Dobro poznata činjenica je da našoj ekipi baš ništa ne može da promakne. U protekle 2 nedelje ispratili smo sva dešavanja širom prestonice. Ali jedan je posebno značajan, kako za nas, tako i za našu zemlju. Pažljivo slušajte. Predstavljamo vam projekat 321 Srbija, koji je povezao sve ono što Srbija može da ponudi. Vinski turizam, medicinski, planinski, banjski, zdravstveni, etnoturizam, srpsku gastronomiju, hotelske kapacitete, lov i ribolov, noćni život, festivale, reke i jezera sa posebnim akcentom na otvaranje novih destinacija, mlade talente i srpsku dobrodošlicu. Cilj okupljanja u hotelu Hajat bio je prezentovanje i najavljivanje početka realizacije jednog od najsmelijih i najsveobuhvatnijih projekata koji će se na najrazličitije načine baviti turizmom u Srbiji. Ceremoniji su prisustvovale brojne visoke zvanice iz zemlje i inostranstva, diplomate, političari, najtrofejniji sportisti, ugledni privrednici i javne ličnosti. Ispred udruženja 321 Srbija govorila je Maja Zelenović, kao i TV voditeljka Maja Manojlović. Njih dve su prisutnima približile ovaj projekat koji je okupio veliki broj gradova, opština i privrednih organizacija u zajedničkom delovanju ka vrlo ambicioznom cilju. One su uručile nagrade svima koji su potpomogli turizmu u Srbiji, kao što je naš sportski as Novak Đoković i njegovi roditelji koji su svojim dolaskom uveličali događaj. Portal 321 Srbija će biti lansiran 20. decembra, a u prvoj fazi koja traje 24 meseca predstavit će Srbiju na unikatan način, kažu iz udruženja 321 Srbija. A sledi i televizijski kanal sa originalnim promotivnim sadržajima.